Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikuti Habibi mencari ondel-ondel, mobilan, boneka, banyak teman-teman. Kita cari ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada apa ya teman-teman? Ayo kita dekati teman-teman. Wow, ada Marsha sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, serem sekali teman-teman boneka Squid Game-nya ya teman-teman. Wow, kita ambil, kita taruh sini teman-teman. Kita taruh lagi. Ada apa ya teman-teman? Kita cari lagi ada apa ya? Wow, ada mobil pasir sama tayo teman-teman. Tayonya ada dua teman-teman. Yang satu merah, yang satu biru. Kita taruh di sini nih teman-teman. Oh, nih taruh di sini. Kita jalan ya. Kita taruh di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada apa ya teman-teman? Itu kepo ya, kepo. Itu adalah boneka Boba sama Mickey Mouse teman-teman. Wow, kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya teman-teman? Wah, di situ ada apa itu teman-teman? Wah, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Yang satu warna putih, yang satu warna hitam. Pas banget ya teman-teman, biru lah. Hitam lawan putih teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada Upin dan Ipin teman-teman. Wow, dia lagi ngapain ya teman-teman? Wow, kita ambil teman-teman. Taruh di sini nih teman-teman. Tuh di situ di dekat Mickey Mouse teman-teman, nih di sini bawahnya. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Wow, di situ ada Pop ini teman-teman. Yang satu menjaga Squid Game teman-teman. Yang satu wortel teman-teman. Wow, yang wortel. Yang satu kuda poni teman-teman. Yang satu lagi gajah teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini nih teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah, jangan lupa ditonton dan di like ya teman-teman.